نافبره از دیش زن قاچاق نه نخواندنه از ما شرم ساعتكم ليه ام اهابكم مثلا به اوي وقت بروبلمات دمي چی به ام 5 دقیقه با سینوردار بکن سریدا پشتی ما 5 دقیقه خلاص کر و شور خلاص و تایبت پشتی که ام دخوازن سر خبر بدن پشتی وی دمی ام خبر بدن جبر کسی 10-15 دقیقه خبر بده هنگی اکتبه شور هنگیش عیاری خود درد که ویا جوه اکی yani ez naxwazim sînordar bikim lêj bo destpêkê ez ê sînorekî ahadênim pişra em dikarin ser mijarê bêtir bisenin û bêtir xeber din mehnek mijar diyar kiribûn bi rastî mamoste Reşat û me gava xeberdar ji ku mijar kêm zêde belî bûn hevalên li vê derê mesela mamoste Reşat ew ê ser zimanê vegotina romanê disekiniya hûn her dik bûn Seyhan Zarbotun. Ez Pelda. Pelda û Seyhan jî me got biraz ser folklor û man tiştên hêmayên folklorik ê di romana Mehmet Uzun da bisenin vekî din hevalên û mijar taybet da bûn mesela jinê erê dilbîn nehat mamoste ew ê barê erê em aha bikin yani herî tiştên mühim bibêjin lê hin tiştên din henek helbet bibene be ev romana Mehmet Uzun be û ew qas heval hatibin ba hevdû heqes tiştên kî daviyê ra bêgotinê yê bimînin em ê wan ji dawiya şêwirê de dîsa xeber bin wekî din kî hebû mamoste me mijarbet nivîskariya Mehmet Uzun mamoste Ehmed jiyan kasekî kupera jiyayê erê em ê ji wir dest pê bikin ji xwe وکی دنجی حوالین دنجی گشتی سر. سرداب لسر دش kolonyalizm mi? Yani tabii işte beşler tabii havalar. Rastı ya dış kolonyalist bu. Mamoste evgot namne mamoste. Ezilmiş. Evet Sedat dış kolonyalist. Tamam. Şu disa romana Kurdi bibe u mesela kolonyalizmi ve dış kolonyalizmi ne beş buna be ev jimjara ve bu. Vana taybet hune despê bikin ama hevalindinin ku şirove wan hene ew 5 dakika wan da wana taybet bixwazin qala çi bikin der heqê romanê da dikarin qalê bikin lê mijarê ve hinekî spesifîk e hûn taybet awil ser wan mijara bisenin pişra tiştê xûnên dinin der heqê romanê da bibêjin ev ê çêtir be bibêjim û dest pê bikim Mehmet Uzun he erê Tamam. Ve çağı em şirovaya te dest pê bikin û pişra şêvra xuna ewa kî taybet ser mijara bikin dest pê bikin. Nana em ê çisa dest pê bikin. Sevgili pişra ji bernameye me gerçekten. Bir renge telefonamın hinek ne baş evi şans ve bakadi. Yani biraz şans ki evlat bir peyde. Yani ben de şans yani. Dest pê bike. Em te bodar dikin sevgili. Pişra te şîrovaya xwe em ê dest pê bikin. Yani beşa çaran dest pê bike bigirtina karakterê me yekemîn û ezi
me. Jiber vi gava ku au dibine yani hofti ne ku au qannar au qawsh au qad sarbat و بالصبر نايم دبي مرو يعني ب هويكي اخوتي لورانكي ناكو كي هون دبي Türkiye'de ve beşe çaraminu ayetemiyle ku emkerin dingeye mijale jiberwi ezerki kumam yani mko gelo çima li her gava kuçu em gava getin beşe pencemin yani ve çiroki da pira ve beje carzın evi ezebu li ezbin bandora ve çirokan ezima yani bir kurdavari ki bir hoş ki 5 rubala da pira ve da 5 tıka hatta muye nava bimili poza işi tıka ez lur gereki min teru dişidi yani hele edebiyat hele perçekme hele daveşkırına bella şu dibin mrovaiya ku kal maruz fazil bike ev yeki zarukane zaman zarukane gereki hoş kalkır bun ez ben bandora beşa pencemin u bebejeri biçuku kalan da pira fadıka ez gereki pe hoş bun mülkey hoşi var ez gala ki azım beşa şeşemin kala götüge icazı kaç bayemi götüge yapın be şambun yani be penç beş devi kezi be penç beş devi ve becerimi yeki kezi yekemin atın ezir atın kalkın li işte kubarana kışan de elvur da dengi gala ku be işkence da elvur ve becer dengi jine gişar bu lur mizi bol mu gelo evi demi da jin ne ketin be çavi ev na koki de mejimi da jebo li ev na koki mejimi çıran de gala ku dengi jine ki anırmasın li es fikri mu gelo ev dahi kavi bu ana ev jibele eşyamı da çuhatta mu gelo de bu xwed dayika bebejer bu xwebezi yani çünkü pırtış lisan apun tavan kirin ji ber wî gelekî xwe estere dixwazim li bir evkekî wê ye gotinê wî li ser wî girtîgehê ye pir xweş rê hatî gotin dibêje xaniyê gerîb mezin û sare hêsîrên mêrxas têda nale gelo halê girtî û şervanan çi hewale yani şu an girtîge yani bir gotinê xwe tamam kirbûn ez gelekî li bir yani mı maruf efer tevsîra girtîgehekî karî bike gelekî xweş kirbûn ez ê bêm beşa haftemîn ez ê de naxwazim çünkü ez ê hendik biçim ku deme be ez ê de berdewam bikim ez gala bêm beşa haftemîn yani hala amedê dika yani her çirandina welatekî ew pa be edebî
شاقيته أنا سجل ثاني أختين شو قد خدينا بلي شو قديم خديم تشتي كل كيف عملتنا هذا بهذا كده وي تبجي مي بتشو نابي بكاس نابي شو خالة ميا في روماني بلكي أول وخالة ميا في روماني للسر برجي أو كربيتا كوبيكي كي رونايا في شيا ميا أسفافيا ميا والانكم قدام هذا الرجال اللي جرنا أكيد شيء قلتي مالا وين نيانا أبغى سكيمتن اللي وجي قدار بتو تمام مالاتيش يا وا ام ایدی دست شی راخنا کی me plan kırgı em bikin destpeki da em jiyana Mehmet Uzun destpê bikin û mamoste tujmera çerçeveyeka jiyana wî çêke ji jiyana wî ya sürüştî û heta nivîskariya wî çerçeveyeka çawa êdî Mehmet Uzun sal 1953 li Sêwregê tê dinyayê di ciwaniya xwe da من زانن سال 1967 ایدی میتینگین کردستان دست بیدکن آوایی که کمرکی بناوی دورنجی دو کلتور و جاکساری در خود بده محمد رسول حوالی خود و چرچوه دا خبات سیاسی دکن محمد هنا جوانه که لیسیه 18 سالی خدا تیگرتنه ev roman şu destpêka jiyana wiya hefsê nîşan yani dema ku sê edarê ew bi xwe jî vir dawiya romanê hefêvînekî da dibêje çima vê romanê nivîsandiye dibe sê edar 1971 da ez dema hatim girtinê ew ê şaxê dîsa rewşa awartê hebû li welat دیسا بجن لشکره دستانه بوم سر ریوبریه و وی هوای اوجی بکبه زندانه لی بری وی محمد اوزون دوان شرطه که بری مگو دوان شرطه دا یعنی دبستانا کردیتی وقتی دا گیشته بود وقت میناک مثلا وان سال 1960 کرد بون قدخیه یک بج از کردم وی دخن زندانه او دبل حتى مثلا ج فارقين وسف عزيز اوغلو وچاغه ج پارتیا عدالت دقتر پارتی کی نوچید که پارتیا نویا ترکیه نامی داتینه بس هم در روش اتمسفر که محمد بن تیدا جیه بین بر شعبان دمرال و پارتیا عدالت بسر وسف عزيز اوغلو دا دارن دبیجن تو اوی تو جدا خوازی یعنی بلوچی دبی تتوکی وشاقه وزیر تندرستیه به تحمل بدشا تندرستیه لو کردستان یعنی او قطنا اون دو گونه دو تخش کریه دبی وشاقه تو کرچی تو اوی جزاق نته او ده اوی دا بیامد رزگاریه دا خان محمد وزون بر ادیتور رزگاریه مدیر رزگاریه اوی گوتو جراد بن یا تبیجی از نکردم یا جی اما او بن وسعی زورو مجبور دبینه دبی از نکردم جبای کو احتیاجیا ملت ملوی داری دبان عالیکاری هم لوما مفان کاران لوی ولاتی خود کرد بفی هوای محمد تیدگیجه و نوا کردی تیدا جی دگره 18 سالی خدا که به حفظه ده حفظه دا yani me besamij bu ve gotna usra zoglu ev bu tafsir da servan da tenet be kurtuna ne zaman kurtuna ya ev dikin ev ji parasına xodikin bejin ki Muhammed Uzuc navaze komedaya de ben ve de ben zamanı kurdi tunaya le beli am ispat bikin ku zamanı kurdi haya hatta zamanı Türkiye praniya peyda hoş kurdi bitiye mesela ve onu ben hoşaf ve ev hoş ave kurdiye Bunda ben çerçeve, de ev çarçove Kurdur arasında atının, de ev Kurdiye var hasıl. Yani ispat dikin ki Kurdi heye, mesela mı goyal Ankara'ya peşi Kurditiye kar dikinu, ev de ben de beled dema Muhammed Utun'da Kurditiye de Paris'in o peştkin o parasını ki kortikin. Dema Kurdiye de Ankara de ben onun zanın da 1974 da حتی گشتی چه به محمد و مال خود درد کردن پشت درد کردن ایدی وشان خانه کی ود کن بنابه کومالی
yani tekliye منو محمل و دست بکر از بر پسیار کمال دیار بکری بو سال 1976 دی نوروزا 76 دا او کوارا رزگاری درخستن محمد وزن بر پسیار کوارا رزگاری بو و هوای ام بون اوی هبدو روبرو مگلک صحبت خوش کرد لید سال 1977 دا دناوا سال کدا محل مجبور ما کسرگون سویده ببه یعنی جوالات مجبور ما درکه درکتنا خدا ام بهبرا رو نشتن و شاغل و شانخانه من او داری چیه دیلان پاساش که همون آبی دیلان بو و شانخانه من ور بو هاتل ور خاطر مخاطب و احمد اموای مجبور جوالات درکن 150 سال جزا لیبری بون مجبور ما شو اولوی دریشی نسکلی یعنی چون اولوی داری مثلا کووار کی بناو رزگاری کردستانی کرد یعنی رزگاری او بو نمشی شرط ولات گرام بون هشته دا جون تا دوام نکرد لیوی چون اولوی داری بناو رزگاری کردستانی دیسا محمد بتون حوال خود لسوید پیشی کووار سیاسی در خصوصا کووار رزگاری جی سیاسی بو رزگاری جی لی پاشه اوه کی پر روزنامه کی خورد در خستن بناو کردستان پرس مثلا حوالی می کوی شاغل سوید پیرا بوندگو محمد دبستانوی کردستان پرس بود کردستان پرس او که روزنامه کی ناو نتوی پر خورد بود دوتا محمد ایدی دست به ادبیات جویب شده دست به نویسین ادبیات کرد اون زمان به سال 1985 دا ایدی رمان خو آماده دیگه و درش کارباری بجنوشان دریه روزنامه گریه کار سیاسی برده ایدی دست به رمان نویسید که ایدی دوی جوی خالب شده ایدی او تب بزانم چی بیه برای قسمه بس مثلا Mehmet Uzun da tişki babam kışan diaspora edebiyata diaspora ekbejin yani eftişt jiberi da tegotni romana kurdi li Kurdistani bimiye gelo ye iro Mehmet Uzun tişteki aha bimrisiya yani berhemin tişteki aha derketa derneketa le diaspora dünyayı da jiberi da heye Ovidus ne şaşmın 1000 sal beri te sürgün kirini و hatta 2000 sal şunda devlet radbe dibecek ki mexeta kiriye و afiyaya derxistin Mehmet Uzun jili diasporayı tişteki balkeşe ji hemvelatibuna Türkiye'yi derdixin حشی و یکی دانش آشپمش بر اری او بریارین جون تایوان تشتانه حشی و یکی دانش همولاتی بونی در دخم و سرگن دبه yani cezayina edebiyat romana Kurdi Kafkasya jimer belki ve diaspora aslında karabine yani Kafkasya Kurdistan nine hem her tim be Mehmet Uzun u Svedi falan dedim desteklerini Lez de fikrim diaspora rasteras Kafkasya diasporaya yani löverji bir zor buldum için Arabi Şemuj yani diskari diasporaya yani emşehir verin ve gotuna زمانی رومانی برهن حشی مهنه کی زلال به جیانا یم هیم بون لیمت uzun tişki çaba nisiye u çaba destekliye çaba devam Mehmet ne destekliyor? Kortuna mesnay. Sen sorayım mı? Baboslar lazım buna taşımak. Şimdi şey sorayım ben. Ezi bir zemin destekliyor. Meğer izin o hele destekliyor hele. Na belki bana bakıyor zaman per saniye. Yani sıvıke. Hava per kurtun, hava ki kompleks, hava düzeni per kiyen. Ezinekçi, rahneci bikim çava. Mehmet Uzun bugurimin zaten zaman da aynı katede de mana üslub oyuşu. Yani üslub zaman günü daha fırın. Yani zaman ne yani tu rengi günü de dizimi. Ama zede tu ne Mehmet Uzun? Belki şey Almancayı ne bu belki. Ben şeyden ötmez vera parve bakın. Yani Mehmet Uzun Tadebeci sanki Kavatoyo geçtiği bir tane ancak bir romanı bakardın. Ko itiraftık bu Kürt'te Beci meneri Kurdiyam tırnak. Ben gayet şaştı benim ya az şu 6 salime işte haşteyi emat ne dünyayı. Yani heger hun nizanımın emir çababı zalımı yani işte acayip bu yani herhalde kaderame herhalde.
de. ما مستف خواندنا كردي او بخوجي حشاكي دا افرينه مهمت اوزن و درفتا ما جم مهمت اوزن زيدتر اوه ما بسدان رومان كردي خواندنه مهمت اوزن رومان کافکاسی bile pişti romanı خود نویسینه ناست که نویسکارین پرچیدن کردستانی pişti romanı خود نویسینه سالی نودی دانست که yani gava evi kıyası jbo خود gedece ki Orhan Pamuk gava des romanı خکر درفتی یه هبو انسیکلوپدی بردستی یه هبون کتاب هبون برهمین دریای هاتن نویساندنی هبون دیگه و دیجم دست بیکر تو تشتکی نویسکی بردستی متنه بون yani pişti roman yakın Arabi şemu bile pişti roman yakın okuyne bir derfeti ka Mehmet Uzun ağacıya evci bimin teyirkırın ekeke mesela ki Ez bir mesele ya. Temli ve Eş normal mi başta cevap ve kav haber işaret ezmara خلاص قبل yani de bu konuda yani ki peşine girdi. Ben de tabii. Ligori ben yani rastiya buelina rastiya hissiyatı rastiya hestan bir romanı serket edik Ligori. Yani hissi bir rastı. Yani bir hemgini bir embejim beçare bunu pürküş dinazımı. Ligori serket edik roman. Bu zaman az döveceğim. Zede de pey mecaz ve metafora ne düşüyor? Riski peyvan hemen vakit tünelim. Ediniş canla xustiye ve ki folklore zamanı ki bağfırine ve ki dengbeja benimse Ligori'min ne serketiye ne bu ya yani ben ev ne dit leit motiva bir romanı jıgı folklore xustiye gerek basa folklore bu ki le azi tabi Mehmet'in Ligori'min zede ne kundiye yani folklor per kundiye bir roman ne kundiye işte modern kim kundiye ve ki Niviskar'ın beri bir tane vakti sosyalist bun ve deryen bejim pır berbiça bu namdar bu ki data kundene bejim biçare ev kundene yani işte benim üniversitelerim yani bir havayı kundene yani lema hayvancı modernizm tüne tusadı bejim bandula Türkiye pır berbiça ve emjif dedanın mesela peyvar rast pır bukari peyvar Berahmet Kudaşu doğru ya Ahmet Kiriye rast yani rast nevi mani ku ben düzen eşşaşım geldim. Bırra mama stemji bırra dileş. Yani ismiyle genel bir kartın. Bu rastır bir. Buna bir şey var. emci rast Eşşaşım canım şaşıyorum. Mesela Godiye nemejo niyaza kuda bu ya. Namazında niyazında. Hazım kudir bütün neyim mesela. Yaprağın birinci heye. Yani mesela emdimin desmejü nemeja kuda bu. Evet, desmejü. Desmejü tahta kuda. Nemeju ta desmejü nemeş. Mesela Godiye aşkere Godiye vekiri. Çen düzine kovar. Bu gece çen jot kovar beje. Yani simbel tıcı Godiye. Zaten simbel palık kurdiye jıku. Görürse bu Godiye. Eşik Godiye. Beyduzan Godiye. Çipu kelepaçe Godiye. Mesela. Gevrek dinleriyordu kendini. Gevrek. Nizam her zaman evde gevrek. Mesela ev heye. Kendi bir koyar. Jıku derbaz bu ye. Kendinden geçir. Sanki konuğa geçe derbaz da. Jıku var çüğüne mesela. Mesela makeseci çivika bu da sakat cehdi Çin'e götüye. İşte serçeden korkan dare ekmez. Kurmancıya ne? Kurman diyece tırsa gırıcı barani hep ev jıkura glavek çekiyor. Kurmancıya eve yani hep Türkiye'li görüyorum. Hene kişi hemen pey ve nuç etkeceğine mesela götü Suudraş. Beje be şansı, beje henediye, be hudiye, beje. Heva ki absürt hene. Mesela götü tefsirin Kur'an-ı Ciber dokunu. Tefsir Ciber ne kondani? Yani mealın. Tefsir ne kondani? Henciyo mesela götü men hesabı kudukır ka çavi bavi ku benerminim. Çavan bavi ku ben babamı yumuşatayım. Nermandın tünel bir söz zanım yani. Ezin gavara hevaki ki bokuyunum. Pır balam kışam. Çıma hun lev nakın. Uhun aliye huyun cih metrsin. U bula aliye veyin cih ve netersine. U dema aliye veyin cih behevra yekmen. Beştek bafilun. Yani vergere pır diyare. Lenfim nakın çıdı veyce. Rupela sedu çara da derbazdı. Mırov zerre-i mıskat çekşe femnake. Yani vergere pür diyare. Nizanım taziklerin o şeylanın ne aynı işte tutsa zanımaz. De şeylanın yani Soymak. Yani diziye de. Gel o svere gibi söyle. Zaman o şeylandın içtekinin tazik. Tamam. Hem peyvişi ne ditiye mesela denge ki tiz, goşte kışandı baraka vergere bir ne ditiyelik göreyim.
Hadi misal ve gotini, du ve gotini. Du ve vejeriye. Ve vejer ya yekemi ezheye. Hunizanın yazda 5 bu. Ji 5 bir nerine ezi, 6 bir nerine tüyi hatiyelisi. Çi ateviramın Erdal Öz tu birindari. Bakın hundiye nizamın. Evet. Huji evcik beşya cuntayı hatiyelisin. Yani pişti darbeye haftayı heyene mesela hatiyelisin. Mesela şikence edike Erdal Öz. Romanek pır serketiye ve hundiye nizamın. Lebe huji zanın ve becara tüyi bu kanalin pırdıj var. Tabii, tabii binin. Yani pırdıj var ve de pır serketiye. Yekci romanek disaya navi çubu ve hundiye belki ve filmayı temaşa kiriye. Çiloka acaba Benjamin Button. Dünyaya da ek duyu hatiye çekirir roman her serketi eve. Hucuzlar peşikale her dişe berbe 5. Cumhuriyet dişe. Gel Mehmet uzun çıkas serketi. Cana tevlehevdike. Yani ve becara siyemin uyduya tevlehevdike. Yani nizanım gel o çıkası bir bandırıyor ama uyan nizanım. Edinici çocuklar xazi bıkadinim yani şaşkın haberden xazi bıkadinim. Mesela kezi kır. Kez hatun çocuk ki ne bu kız çaba peşim. Bir absürde yani kez ke xaza mer bike bu sazladım. Sen Gregor Samsa var ki misaf tesir aydan. Evet, ejo safı kırık. Doğru tenimo ya zanım kez ke gibi ne nizanım yani folklore ne canlıcı pırında kariye hüner gerek dure. Dedi sayısı bejin samimiyet nahile madam binin. Yani az kele giriş mi batı xrazım veriyaz bejin xraz ki spas. Yalan bir kadar personel. دخوازن هری داوی مجال خلاص کر Yani bir mecari var şekilde var. gel bepirsin yan pişav Erbin gelme gelme buru ne gelme gelme. Cennet İsrail derbaz yani belki pırs belki Evet. Öbürge tutursun. Tane zeviya bejim. Dve kitebe da gelek kemaniyen Mehmet Uzun şu hene ev hoji miyadı bine. Gelo pişti ve kitebe de çar rojavay folk dehela folklore da stam ben hem dikem olmuştu. Dura ya nasıl? Ne ben ya? Beriyaviye. Na, tuye deni bisiye. Beriyaviye haşteviye kadı çet tüy de haşteviye yaptın san. Haşteviye ka hatta haşteviye romanek dest bekir belki naviyatun be. Dest biset geçil rukara den bisine deje li mezekir ez nikarim peşteherim. Deje min hiç ez botani bu. تشتێک مامۆستەرە شات سێرز ناقی خەبەردا ئەزێکی وان هەولگرن دوبارە نەکەم نها وەکی مامۆستا ئەحمەدی سەریدا دەست پێ کرد ئەو پاش مۆتیڤاسیۆنەکە جەهەرەکەتەکە سیاسی بێ یعنی ئیجا گەڵەکو ji بۆ شۆرەشێکی هەند تشت پێویست بمن yani tariha gelin bêdewlet gelin bindesteci ev diyare yani beriya ku devletê gava ke şoreşê bikin şoreş çandet bê yani nere ji Teodor Herz yani ew avakirina devleta İsrailê jî mesela em hevre dişin Ermenî tu mêze dikim de eman coğrafyayê dijiyan ama wana 100 sal berî devleta avakirin erê berqerakirînekekê ketin ama dîsa avakirin tu lê nerde edebiyat ya da çanda ew şoreşa çandî pêkanî çima heftê sal berî 5 sal berî me Kurdan matbaa ya ji berî Osmanî matbaa anîne klasikê bêjin Awropayê wergerandin îja Mehmet Uzun piştî ku çûra mehaqaq bêzar bû em nizanin tabî gelek zexçî grup hebûn filan bêvan wê berê xwe ev qada vala dît û berê xwe da vê qadê îja mîratek tune yani îro xeratek ostayek vê masê berçavê min çêke bawakî mükemmel ez jî yani temaşa bikim serî heya minî ez bêje ja dora tê tu çêke ez ê çi qasî wî çê bikim niha muhaqqaq Mehmet Uzun gelek ew berhemên serkeftî ew ê demê xwand çünkü de bir roman hatıra defterî de qalek gelek xwendinê xwe dike yani em tê digihîjin ku ji xwendinê hez dike gelekî dixwîne ama evana ne Kurdî ne yani li wî xeradî neriye xwastiye ava bike îja
de avakırına zamanı ki yani peşi ve zamanı ki nivizki avakır zamanı romana kurdi avakır beştire bir roman benim insanda ev bir vajoa que direct fazla esas belki 5 saat 7 saat via hastiyet avakır denk tabii lomaji gelek handikap çebune de böyle nevi çıkriye hastiye şu kadar despebike yani zamanı dakika kadar despebike zamanı zarokatiya او بیلی کو zarokatiya da bir mezun bu hatın bu hevi fazla şu var bir lo maç her zaman behtir yani işte bu çeşe edebiyat etti ve gotna bir romani ne ki belki ev ve gertna folklore yani gelek ev kes hatun be yetim be gelek işte mesela folklore gertne yani ve gotne da tu hel bijardiye yani siyah kalem beri paçekere çünkü mirataya bütüne yani bukhara asas be siyah bukhara vakit bu ahvi be yani zaman burada tabi gelek yani bejin hem zamanı az hem zamanı tu canaj bicavi seyametinler evdeki cib bana tabi hevcikti be lisa mesela iro bile bejin çekirna diyaloga nava metni de romanı da geleki zahmeti bu çağı hevutaya geleki burada emdinere keması cihane yani cibci nahareke evana we quite cer bandına quali qad band yani peşe mere gere bir cesaret tekmezine destpeke yani ve kem zanın mirat tüneye yani tane arabi şemo falan bir var hayavi çuğası hiç bana hev belki ve deme işte havar hev yani liberdestan işte kurmancı tüne ya ferhang tüne yani ansiklopedi derbas yani netede ferhang bile tümeze get işte tüne danel berdesti bir tünene fasti av apıştre tabi ya avule böyle problem kemanite hani ama roman edinde dinleri zaman hani ki de baş bir peşketiye tabi amrevi terinekir yani zubarkır her bu ya belki işte din avukra ama tabi ve kotun yani hevokim kurt hene hevokin kompleksiyede tüne eva ve kotun hene ki de hesantırdık zamanı lokal asa zamanı der dora xwa helbijarti edebiyatı da belki via gring yani de edebiyatı kurdida nırkandını belki mezinter serbi bekire eşteki başlat ner kurmancı ya işte svereke Diyarbakır Merdin'i ama behtir kurmancı kuvi yani bizar bir mezun bir ev helbijarti ev devok civci dikebi ama tabi bir devok kere fastiye standart da o çak yani çok az hebu mernizane fasti viaji xwabigin viaji sert beke davya davi zamanı ki xoş asaj bu minaka av romana kurdiyan bijin kule diaspora avabiye işte ki serkerti ve ki kuma mesela şad çok ev samimiyet da xoş şuar diyardık yani merv xiner viya hestike ev tabi işte kavmi yani işte asas bir xwa kavmi yani işte o işkence girdiği heyda belki bir pay şu anda ben loma betir ya hesantı merkare derbasti enerji beke ev jikri ev sekefte na pe portili merkare beje beri dezbejim ha ev pas spas emji hevale kajın devam bike hevale şair evi romana mevsenda kaptırına jile biliyorum çok من imagine navi yerleri navi yaptı despeki de medis kumereke asamereke bu kala yeke min da mereke bu çayı vakti navi berhem tu be bu çayı jine gider foli az ve biçum bu çayı mendit evka ve gotuna tüye va despeki bu çayı tamam disa ve gotun yani ters köşe dövecin ya ne ki usa yemer beke yibasa jine beke le jin tüne bu, bizim kat tüne bu. Ve gidince nabi bername Türkiye, vatan bizim Türkiye, tu mereki dreze de nava civata kurdi, nava çanda kurdi da merek çav hece mekut em ne de şada. Eva xuzaya me de xuzaya kurdi de o Mehmet uzun ji hamu Türkiye xoda bir şey çıkaz drejde be o kas dedir ser zargutun eser temoy zargutun disegine Remzeviş her tüm sembolü ser sembolü zargutun disegine ser sembolü folklor disegine
o kes hatun evacı vakti despekir kes hatun karaktere ke jene tamam şey kes hatun jene kayı çıbasa jene bir ke vakti melefeni kes hatun he bir mecburman en ez mecburman çünkü kafa böyle binerim çok böyle kes hatun çiye ama kes hatun açılıp bek mi dizan bu lemin hendik dizanı bu من چند کار هنی چند هرمار هنی بوتانه بهترین آنی که این بوتان و سرحدی چند هفته نیجی ازراست هاتن همون شاک من همون جزانن چرا که فابلیه چرا که فابلی چیه چرا که فابلی آجال و مروا و کف دوینه آنجی اوکی رولی که دوی آجالی ده ام بیشن روی هاتم شکر نازن نظام کی چیه رولی که ده اون حیوانات او هری که گستاسی یعنی و کف دوینه کس آخری و کف دوینه kes hatun çok fazla kes hatun çubu kes hatun her tüm tişe gidiyor embişin rızgacı gidiyor tişe ki okura bir baktavar ve tişti gidiyor o çedivine ve gelupte çibini serim yani vakti işte zavaca mı pekat de çava mı peşvar işte ne kadar çubigi ve kes çedivece işte şu an de bu kutum peşi vakında mı çibe yani evet işte derdi holida bu çayı ama kesa mecbur ye rastı şiddeti vere ye vere lidane da lidana geçavan bu çay nava lidana dijbere çay lidana şivan a gavan ava ne ki behem ber şey 5 bu lubur herama dugare ne kadar gavan he ne kadar tne bu le hamu işte ava şiddete ka rastı nava wana da yekşba ve deri kes hatun eva eva tegiştina kurda ya çamdi kurdiye jin vakti min ava bu çay vakti zaruk Ez bijim tamam jin xo gere lidane bu xo li falan kes lidane ke em bijin zidetir bandore ke zidetir ya din kemde u şey em çıbde em ya kemtir bijberim yani bu dijin ne bu tizara ki bir piste mara taraf ha ve ki bir piste bu sa fikimin algıya ge usat tamer şimdi evaj ya o kurdiye Mehmet Uzun çıma evaj partiye gelo yekşi kez o keza geli kurda xo u çay em dikarım ya bu fikrim Mehmet Uzun evet işte atvi kurda gidiye ya kurdune xo rastı şiddeti var ne xo eva hep var yani eva hep var eva revaj bu revaj li gere unji piş verin yani kat ne be ya mezun işte bir şibaba un kutane ne xo kat ne be eva dila emrin nermuk va baxon eva ne ki Mehmet Uzun ne de servi şida yani algı ki bu semer da şeydi ki eva ne ki geçti bu ve gidin eva tevger efas mezun evi kas şeydi be kat kesin ne jowe ne kuşke ki kat kestune avajit hebe jin tane ve deri şey ve ki zarbutun işte jin temsiliyete zarbutun her tümdeki işte vakti basa cihan kudike dve cam falan çirok murabutu bu bigam falan dış murabutu bu li kalkıyor dış şimiyu ki işte kiri ve dış şimiyu ki li jin işte dayıt ve hevalayı ve çebe heval işte harasti çebe tane on çamdı nişan ki ha vakti em civata medenirin brastiji evani dev babamın yani yedi ve hamiyacı yani o nişap serme yeşil dünüşü serme nabijina işte zelale khazale delale avani temini anamezin yemiriş hatim Ahmet Mehmet işte zamçene yani eva bunun eva zarbutuna kurdi yani mijin çanda kurdi bir sermeli jine yani kurda eva parastında çanda her tüm derser jini sermeli jine da eva khaji jine khana khaji gelikene avaj busa dişe yani busa yani kurdi da busane Mehmet Uzun hemen dışkıyı yani tüye da jin teni folklore cav işte kılama diye hatta emjin zindan da evkas tevger he evkas işkence he teni jinek derdi evji dise lori katıyacak dise serda diğerine yani tişteki folklore da tavuni yani jinek dikar bu deri işkence bir tutkar bu solukan ekip bir tutkar teri yani hemen gelek dışarı bakalım bu da teni lori kajin ke bu yani jin teni bu çand bu teni zarbutun bu benim bir şekli he bu kamu becem bu evkasıyam Teşekkür ederim. Mesajım de avcı ki metin ve gava ve ben yani tabii de tüm folklorik bu her vakitte bu de dil bidatı mesela zani ki ne bidatırsa jeradı ben kitap metin ve yani sarfa bir sekine yani o aslında de natırsa yani ben ki bak bu Süleyman ne yani de ne becevay kuremin de ben ezbetirsin beklim ne de jeradı metin ve Ana terusa rolajine koş bebe fastım da kemin af. Evaj not kırtıfım eva bilakili. Menu gece usa
شروع بکرد مگود دایکا işte دیسا و هیچ نکرد دلوان و هیچ نکرد دلدار همه دیمه جوسان مثلا ماموسته رشد وقت سوگود مگود که hani cihate an hefserate cihate bir bir la o sades falan ne yani mini bu şekli denk bekira la o sane ki yani gele ki dijwarli hem şey hefsere ve bir hayran usan ne yani değişini ki usan dildari he jine ki çamda hamu deyime jusana ama jinaji yani öyle ki disa manusa şuru vekip böyle hep bu buna ne şeyimde ne disa usan şuru vekip Rastı şuruvatı jikti mert kare usacı bakmine. Demirci belki hejimin ser kes hatunu ve destekliyor. Hevoka seri de kes hatun bu. Kes hatunu ve çuj berbe belki min müsaade. Vakit ne şu atfe babı kıkıye. Piştiye gutuna Celalet Ali Bedirhan işte kortu falan çiti bir mer vuhanın, mer guti vuhanın. Disa meça bu bari çande serjine, bari tevkiren biz mert çiti ders kısmına Kurdarji da sermir de Celalet Ali Bedirhan guti. Evici ev de xtiyoli de yani bisir de min rukeli seri de jufa eva diyat gidiyor. Haya daviz bimin usaçıyor. Yani me şoreşken, jenici şinger, ne şinger. Her şini bugün, anjini şahi bugün. Restorana bejim, reçiruka bejim. Usan, sayına hayran var mı tebileri kombineleri. Şirak da işe. Ya işte tebliğuna jina muhacir belki bir saniye geç buna edebiyatı falan da yani öyle demin hakikaten jin yani ev pası ne de evet abi. Geçti. Zaten tamam. شبيش ما عشان نظام تبلي هاي بنبو من جارك بتوق خوانتو بو ارمس نابي yazar olmak. Yazar olmak. Tukavi mesela tişteki var gotubu. Gotubu yani yakın khazavin viskar deve ku devj kahve berde devj cigari berde devj nabe. Mesela yani viskar jinji yani و yani peyvik hoş. جد مهمت وزون تجيجي أنا البرتش كي ورا راس هاتم هو تناقم باجي جزء لنا بكت لي هاي لو ياج بكي نور Gerek bağlı sana. مثلا دبي Normal yani ertesi kültürü بي آزادي بي جن بي كليل يعني وقاعد قرتي قاعدة أزور يعني فيها يعني زالم يعني بلكي أسشوت بهم أما دم يرينك نقش Mehmet Uzun teni dibide de rahmet gidiyor. Bu kişinin işte zanane ne peyvi de hemşe zanane oklaşıkın içine falan yeki malivanın dibece. Ve jirası yani civatı da ev heye. Dibide teni rahmet bu de li vusani ne li civat hat musa dibine. Bu de rahmet gidiyor. Diyor ki de ne hamu civat civatı okara hesan çuya yani. أجيبو جني وقت محمد دايك أخو بيجم يعني براستي ديام من وقتك لشكر من جرتن لبرش على ديام خواستن زورداري لما بكن ديام بياخاوي اختيار كي بوجي بياخاوي لشكر كر شتاوي ديوار خزبو تل لا من قال يعني جن جهاتنا هنا لحظات شكل صار كبير. أجيانا يعني أبيان نتشيو سايف وصان براسه لاي بتشتي براسه تجاري قناعة كيلك وكريوي ببن يعني مداخلة لكن ما ترسم hiç بحث مثلا جنبي دشتي ادبيات كردي دا برنامج اها هي بروفيل بس جنبي جن هذا شيء چاوا جن بخوشي قبا قال جنبي كي قال جنك چاوا كي مثلا قال دشتي جرنا مرب يرنك لا اناكرونيزم يعني ممت uzun مش قبا قال جنك ابش ورشكاجي بكره نظام اوجي چقاس اويجي خو بغرتا لي دجيكي دا وقتا دي كوريا دبن حتى ويروجيت قال حديث وتشتات كيش كوري خورا لي ويقابد بيجي يعني وسكنه كباش نشان بده اصلا تشتي كسا جي دخوازه و دخواست كي بمن او هنكي اكا دايكي موسانن يعني حتى جي يعني رنگي خو بليناكن او سكنه خو مثلا قابا كوريا ليداني بخواه برخود ده و تشتي تجي هبينكي يعني تخميناكي سكنكي نشان بده هيك او بروفيل دايكا خدا ده هي لي او مثلا جني قشتي ده ادبياتي ده بروبلمك بمن يوم مهمت وزن دجي ببي هاوي هبونا يعني
tişki normale. Şaşbuna ya normal yani. Tişek şaşmaya da normal. از شش میلیون دور ده هنکی خورد وقت تی بنچان کری جی دلی دیاب هنکی حساب که یعنی دوید تشتکی آنورمال تونش خوب انا اوجی هنکی نرم دپیو وی اوی وقتا کو او دکه اوجی تنه دبی متین به یعنی تجی زیاده او نکه لدبر ده وقت تثبیت چی از بخو صد بینیم یعنی وقت تثبیت که وی دمیه یعنی جنه که ویژن پروفیل که شغلش کر او وی دونه میتونه مثلا سال 60 هفته ده ناوی کتبی را هنه یک کرد مثلا جنه که کرد کو وقت تثبیت که وی دمیه جن دبر کو پروفیل اوی او به بشرا يعني بشتي حاجتي يعني كي او موتيف تاع فيش دي ساجي جنال بالخدي كربونه از لباكور كرم بري ناغير مالبا تانجي جن هبونه راسته يعني او çande da eftişteye يعني او موتيفا جنا زاف حقيقة هي يعني حتى مثلا جن هي حالانا ده işte Kore kamera var kava kokuin habe yani namazı filan yani beters begri halana yani beje her işte mir yani ev profil heye diroga kurda da çanda kurda خیلی درو که خب به چروکی داره یعنی او belki yani pasla uyaj bir هشتی چرند او یعنی مجرد بگه یا جبو چه هاتی گرتی جبو چه هاتی زدن ام همش دانه جبو بیت گرک ایروج بردوام دیگه تسبیح اویه او وقتی تفکر تسبیح بیش نه وای تسبیح این تفکر نه وای تسبیح وی داری جن پکی دیدتری سلوگانی سانه پیش تاش yapma این دکتر yani وی او مهمت uzun kadar ciğer edip bu be li jin hebu eli sakine cansız bak mutfaki belki pişti bir de pişti haşti pencere ne gibi betir de ki böyle li sakine cansız nava haşti ya da şeş önce haşti kesa da diye kes bu yani hayat vی داری jin vakti ama Diyarbakır mala Diyarbakır'da havale kimi yok asla vی mali ki aslında mali da hat damezrandır ama değil havacı ko hep ne Siz seri de çıkabilir. Jüberle domin gerekiyor Diyarbakır'da jüberle. Lejin katüneye. Yani vakti sargotuni ve çamdi çıkasa eve. Yani emicin hışmeniye bağımında kapımda çıkasa merhebe, çıkar jin hebe. Mehmet uzunca ev kastaydı. Ne yani? Ne yapardın? Araya muhabbet yapalım. Dikkat edin.